Lekin siz Alik olib qo'ying. Alik sog'. Bizim bir oyunchumuz var Zafar degan. Bilesizmi bana? Turkca'ya keldim. Atayım bir koyuna geldim. Qo'ychi, qana. Selamun aleyküm kardeşler, nasılsınlar? Şapalar kayda şapalar? Aleyküm abi, nasılsın? Kardeşim nasılsın, iyi misin? Sen Türksün. Evet Türk'üm abi. Ulutun Türk Kur'an'ın bana abi. Sakın napası çıktı ev kanday. Selamünaleyküm. Vay, erkek fakir. Murat oyunda sizге çıkardı. Alpini koyup cespi desem aldı koydunuz evi sormayalım ben bunu. Балдар, мындай карасам силер чачаңсаң көбөйүп кеттир. Давайте мени рэп окуй болду. Давай. Meni көрүп макияж кылбаса, кыздар аны көрүп мени ушактайт. Неге? Билбесин, эркек болсун анда сапсып башка сөз келме. Кыз спортсмен болуп жүрөсүң сен жөнүнө. Азыр башка кылып болсо ичип чексе болобу. Сен ушинтип жүргөндө ат эмнени ойсуңбу? Жаш мезгилден кийин сен да апа болосуң. Анын эмне кылганыңды ошондо сен ойлойсуң. Саламатсыздар ба? Анда мен биринчи дашман. Биринчи тамашабызды баштайбыз. Өтө бат сүйлөгөн кыз менен анан аябай жай сүйлөгөн жигит таанышууда. Кана көрөбүз. Саламатсызбы жок кыз. Барышып алсак Саламатсыз менен токтор наркасы жумада келген жумада ошондо бул туйс барып согуп бурсаңыз мен. Жок дедим го нарчы.